Zdravo, evo nas u novom videu. U ovom videu ćemo govoriti o SolidWorks Flow Simulation. Pored toga reći ćemo par rečenica o numeričkim računarskim simulacijama. Numeričkih metoda zaista ima mnogo, a najpoznatiji su metod konačnih elemenata i metod konačnih razlika. To su oni koji smo radili. Pored njih postoji metoda relaksacije, metoda karakteristika, metoda konačne razlike, metoda rubnih, odnosno graničnih elemenata i tako dalje. Preduvjet za bilo kakvu analizu jeste poznavanje fizike date pojave. Potrebno je znati da sve numeričke metode daju nam približne rezultate, naime i sam naziv numeričko modeliranje vodećih diferencijalnih jednačina i uvjeta jednoznačnosti implicira da će rješenje rupnog problema dobijeno na taj način biti približno. Kada se sve to razmotri, opravdano postavlja se pitanje validnosti numeričke procedure i dobijenih rezultata u relativnim inženjerskim aplikacijama i naravno sve to treba uporediti sa eksperimentom i sa analitičkim dobijenim rezultatima ukoliko je to moguće analitički dobiti. Pokrenimo SolidWorks. Kada smo ušli u SolidWorks, onda idemo aktivirati SolidWorks Flow Simulation. Idemo na Options i onda idemo Add-ins i ovdje uključimo. To je jedan od načina. Može i preko SolidWorks Add-ins i Flow Simulation uključimo. Prije nego što počnemo sa SolidWorks Flow Simulation, potrebno je kreirati geometriju, odnosno model. Ovdje imam problem malo sa laptopom, nešto me zeza. Nacrtat ćemo jednu običnu cijev, vrlo jednostavno. I kreirali smo model. Potrebno je snimiti model da bi bilo moguće raditi SolidWorks Flow Simulation. Mi smo već imali ovo snimljati, pa ćemo na njega snimiti. Da bi omogućili analizu, unutrašnju analizu moramo zatvoriti u potpunosti model. To radimo sa poklopcima na ovaj način. Moguće i zatvoriti klasično sa onim ekstrudom, ali kada su već ponudili ovako jednostavnije. I preimenovat ćemo poklopac 1 i poklopac 2 kao ulaz i izlaz. Kada to uradimo, sljedeći korak je Wizard.